Ya, di Aston jenek ring pengungsian Kerama Desa Muncan Karangasem, sane medunungan ring Balai Banjar Geria Cucukan, Desa Pekeraman Cucukan Klungkung, ngelanturang swagina ipun pina ke tukang ukir ring pengungsian. Jenek ring pengungsian yang tanda sengaradang pemikayun Kerama Desa Muncan, sane medunungan ring Balai Banjar Geria Cucukan Desa Pekeraman Cucukan Klungkung. Galaipun selami ring pengungsian kedagingan antuk ngukir kayu, sane sampun dados bagian ipun saking suwe. Taru sane kukir wantah wangunan khas Bali sekadi lambang, sake, lis, ring-ring wiaden sane tiosan, kekaryanin nganut dan pesanan. Taru lakaranipun sampun kesiagayang pemesan utawi oleh sane nuenang usaha kena ipun mekarya. Sane mukir iki ampun wonten mesen pange. Sampun wonten mesen barangnya pun iki, sampun wonten mesen. Entene kayune rene iki ngerane. Kayune puniki siresane medue wangunane nike matang taru nike kayu sampun nike. Iki wonten akeh Pak, wonten lambang, sangawang, sake, ris, delag wonten, ring wonten, tangkong wonten. Berarti niki keruguran memang untuk Keran Bali. Keran Bali nggih, khusus Bali nggih. Tiasan punika anak istri talat kanten telap meulat-ulatan ngelanturang bagian ipun sane sampun kedelabang saking jero soang-soang. Bendesa adat Desa Pekeraman Cucukan Ide Bagus Arisan Jaya Mosang, akeh pengungsi ring Desa Pekeraman Cucukan sane kebawasang Krama Tamiu puniki sejurungnyane wenten penyatusan diri. Nanging sampun wenten sane muali ring jero soang-soang pemekas sane kepasti kayang desan ipun yentan wenten ring KRB, wiaden wenten sane medunungan ring kenah sane tiosan. Sane mangkin irike kanton wenten seket diri Krama Tamiu sane akian mekenah ring Balai Banjar Geria Cucukan. Krama Tamiu punika keiringang madeng laksaniang parikrama sekadi rikalan ing janda ring jero ipune, madene rumah sewana ring pengungsian. Jadi untuk mengisi kegiatan selama berada di tempat ini, kami berikan kesempatan mereka melakukan kegiatan seperti mereka biasa melakukan kegiatan di rumah, sehingga tidak ada rasa jenuh, mengurangi rasa jenuh. Saking data kantor desa Selat, pemekas ring tanggal 17 Oktober, kali kita akeh pengungsi sani wenten wantah 3 ngata 3 sepat diri, sani begenah ring 11 pos pengungsian. Gargi Tebal TV.